Tondama bana ya nsambi mbote na beno ntonda yekiese kuvanda na bantima na beno yempi na familia na beno bubu ikele lumingu ya sambano ya mvu B na lumingu ya bubu Kristu kele kubelula muntu ya maladi ya wazi, muntu ya maladi ya lepre. Yesu kele kuwa mawa, Yesu mene kuila yandi mawa, ye yandi mene kubelula yandi. Pampangi patondama Kristu kele nkwankenda, Kristu kele ntima ya nene, Kristu kele ntima madidi, Kristu kele nzambi. Yandi mene kwisa wanansi ntoto sambu na kubelula konso muntu, sambu na kusansa konso muntu, sambu na kupesa luzingu ya ntomo mpe ya mpwena na konso muntu. Yoina Kristu kele kusonga beto mbandu, Kristu kele kusadisa beto na kumona inki mutindu yandi mene kusimba muntu maladi ya wazi, yandi mene kusimba ina bantu bandaka kubuya. Kristu yandi mene kwisa kuvukisa beto yonso kisika mosi, Kristu mene kwisa kupesa na konso muntu luzingu ya mpa, luzingu ya pomosi. Pampangi patondama ya Kristu mene kubelula muntu yai yandi kele kutinda yandi kwenda nge kudisonga na nganga nzambi. Ye nganga nzambi takusonga na bantu yonso, ye takuyamba nge na dibundu, na familia, na site, na kusonga nde nge mene kukuma muntu yampa, nge mene kuzwa luzingu yampa, zinga na kati ya kimvuka yempi vanda mbandu. Bampangi batondama ya muntu ya imene kwenda kudisonga na nganga nzambi, Kristu songa kayandi na kutuba ve mambu ina na muntu ya nkaka. Me kanange mene kuzwa kiese ya ibokele kubinga lunungu luzingu yampa nge mene kuberuka na maladi ina ya bandu yonso ke waka nzanzi, ya maladi na bandu yonso ke buyaka, maladi ya bandu yonso ke sekaka nge, maladi ya bandu yonso ke cholaka nge mene kuzwa luzingu yamba nge mene kuberuka kele kiese ya nene, kiese ya mingi nge fete kumwanga nsango ina yandi mene kukwenda kele kutadisolo ya Kristu, Kristu muntu ya kiese, Kristu muntu ya ngemba, Kristu muntu ya mafuana ya mpila na mpila, beto kulanda yandi, beto kundima yandi. Kitoko bampangi ba Kristu yoyina bubu yai Kristu kele kubinga nge na kuyamba yandi, ye na kutula yandi mbandu na nge ya ntete, kidimbu na nge ya ntete, luzingu na nge na mambo yonso. Kana nge kele kubela maladi ya wazi, to maladi ya nkaka buba maladi mekumaka mingi mingi, na kutala mpila mabuala mene kukuma mvindu pa maladi ke kukuma ya mingi mingi, lo sansu ke diaka ya mbote ve ye bantu kele kuseka bantu ya nkaka, kuseka mpangi ve sambu yomene kumila ngeve, pesa luzitu yezitisa bambefo. Bampangi batondama beto mene kuwa na ba radio na ba television inki botindu ba miibi kukodaka na ba opito na bwala Goma kubula bambele na ba malade, kubula bambele na bantu kele kubela inki nsoni ya inki nsoni. Kristu kele kubinga beto na kuzitisa bambefu, beto fete tula ve mazu na bisika kele ba opito, lozitu fete kuvanda ya mingi na ntola muntu kele kubela, traitement beto fete kusala samu na yandi fete vanda konso ntangu ya lozitu, lo sansu fete kuvanda ya lozitu,
Kristo kele kupesa beto mbandu ina. Bampangi batondama beto kele mpi bantu ina kele kubela wazi ya kimpeve. Na ntangu ina yonso yange kele kubuya Kristo nge kele ti maladi ya wazi. Na luzingu nange ya kimpeve. Na ntangu ina yonso nge kele kuzinga na masumu nge kele ti wazi. Na ntangu ya nge kele kufa bampangi ya nkaka nge kele ti wazi. Na ntangu nge kele kuzitisa ve muntu ya nkaka yange kele kuzitisa ve balemba nge kele kuzitisa ve bampangi nge kele kuzitisa ve bibuti nge kele kubela maladi ya wazi na kimpeve. Na ntangu yonso nge kele molo nge kele kusala kisalu ve nge kele kubela maladi ya wazi ya kimpeve. Na ntangu yonso ya beto kele kusala ba mavwanga beto kele kubela maladi ya wazi. Kristo kele kubinga beto sambu na kusambula beto, sambu na kuyubisa beto timasa na yandi ya santu, na kutula beto diboko na yandi ya santu nde beto kubeluka. Bampangi batondama Kristo na nsangu ya mbote kele kupesa kisika ya nganga nzambi na kati ya mabwala na beto na kati ya bansi na beto. Nganga nzambi kele muntu ina ya nzambi ne kupona na kusamba samo na bampangi na kati ya societe na kati ya bwala na kati ya nsi muntu lenda kukatula ve kisalu ina ya nganga nzambi kele nzambi yandi mosi mene kupesa yandi yo na kusadisa bampangi na kati ya bwala kanange kele kuwa kikenene sambu na ndinga ya nganga nzambi vutuka tala luzingu nange vutuka na Yesu Kristo lomba nsadisa Yesu Kristo kukatula nge wazi ina ya lulendo ya kele kitio. Bampangi batondama bwala ya Kongo kele kubela wazi, bwala ya Kongo kele kubela wazi, bwala ya Afrika kele kubela wazi, kele kubela lepre yo fete kukwenda mfinama na Yesu Kristo. Yesu Kristo kuyobisa yo, Yesu Kristo fele kuyobisa bantima ya konso citoyen ya konso muntu. Yesu Kristo kele fete kuyobisa bantima ya banfumu ya luyalu ya konso bwala. Nabo kuzwa luzingu ya mpa, nabo kuyala bampangi na luzingu ya luzitu, yempi na luzingu ya kinkembo. Kanave banganga nzambi fete kusonga na bantu yonso nde muntu yai kele ti luzingu yambi yoina na munkanda ya ntete ya lumingu ya bubu, munkanda ya levite bokele kusonga beto nde na munoko ya baprofeta mfumu nzambi kele kutuba banganga nzambi fete kulangitila bwala makamu kele kutala conscience fete kuyangila bwala fete kutala bwala ye na kukatula mambu mayambi bantu ina kele kubela wazi na kutula bona kingenga na bo na kudila masumu na bo ye na kusosa inki mutindu bo fete kudisansa na kuvutuka diaka na kati yansi kuvutuka diaka na luzingu ya konso kilumbu ina kele kutala ya kuwakana ya ntama. Kristu bubu kele kuvukisa beto nde yovanda bantu ina kele na nganda, yovanda bantu kele na kati banganga nzambi fete kusambila bo na bo kuvutuka na kati ya dibundu baina yonso kele kudiengana mbundu kele kubela maladi ya wazi ya lulendo. Banganga nzambi kele tiki salu ya kusamba sambo na bo ndebo kuvutuka na nzila ya kitoko, na nzila ya luzitu, na nzila ya luzingu ya mpa. Inatakusadisa beto na kukangama ti Kristu na kulanda mbandu ya Kristu
ina Santo Paulo kile kutupa yo na munkanda ya zore bubu yani kile kusonga yo ye kulonga yo na bampangi ya pala Korint ndi luzingu na beto yonso kuvanda sambu na lukumu ya Kristu, sambu na lukumu ya nzambi, beto kudiengana mbundu ve, beto kusala lulendo ve, kansi beto kulanda mbandu ya nani? Ya Yesu Kristu, yai takusadisa beto, sambu yani kele ngulusi, sambu yani kele lulungu, yandi takusadisa beto, ndi luzingu na beto kukwena na ntwala. Kristu takuyobisa beto. Yo ina pampangi batondama, konso muntu kutala na luzingu na yandi mpi, kele mbefo ya wazi, na masumu na yandi, na lulendo na yandi, na kudiengana mbundu na yandi, na luzingu ya bisakasaka, na luzingu ya mpamba, na luzingu ya kimpala, na luzingu ya kimbeni, ntetetete na luzingu ya kukonda luzitu. Wala Kongo kele kukonda na luzitu pampangi ba Kristo. Ina kele wazi ya nene. Kristo kele kubinga beto yonso kufinama na Yesu Kristo, yandi kuyobisa beto, yandi kusamba sambu na beto, yandi kubelula beto na maladi na beto ina wazi, nde beto kukuma mpembe, kimpusu na beto kufutuka bonso ya babebe, ina kele luzingu yampa ya Kristo, kele kunatila beto bubu yai. Yo ina bampangi ba Kristo, na zina ya Yesu Kristo, na zina ya nzambi unkwangolo yonso, na zina ya mpeve santo, na zina butatu bu santo, bubu yai, beno yonso, ku pesa kiese na mfumu nzambi, Yesu Kristu yai kele kubelula beto kusonga na yandi, nde beto kele bantu ya mpamba, kansi yandi, kele kuhila beto mawa konsu kilumbu, yandi kuhila beto mawa, yandi kusadisa beto, nde beto vrema kuvanda kukangama ya kele kati yandi, nde luzingu na beto kuvanda luzingu ya ntomo, luzingu ya mpa, luzingu ya bantu kele kuwa kiese. Yo ina nzambi ya ngolo yonso kusambula beno, Tata, Mwana, Yempeve Santu. Amen.